My life is miserable. I can't cope. It's difficult. go šetše go le mengwaga e šupa go tloga mola Sethembisong Ndlovu a gogago ka kgara. The places that need to use ID, they're telling me that I'm diseased. They can't help me. Go tlhokofala ga Sethembisong Ndlovu yo mongwe ka 2014 go dirile gore bophelo be bo boima. It's very difficult. Lengwalo la botlhatse bja lehu le bontšha maina le dinomoro tša boitsebišo di swana. The other person, they said it's from Durban. O lekile go dira dikgopelo tša pukwana ye ntshwa ya boitsebišo maga mmalwa ga go loke selo. Ndlovu o etetše dikantoro tša kgoro ya merero ya selegae morago ga go hwetša lengwalo ka January 2020 leo le tlhalošago ka fao kgoro e swanetšego go phošolla bothata bjo. I understand the frustration yakho kwaba khona nalento zama-COVID mara bona bebabhizi ngayo. Seswantšhong se yo mongwe wa bašomi o mo tlhalošetša gore dinyakišišo di sa tsene fase kudu ka ge di šitišitšwe ke leuba la COVID-19. From 2014, Siswama. Ndlovu o mo gakanego. No one was willing to help me. Bothata bjengwe gape ke gore o latlhegetšwe ke mošomo ngwageng wa go feta. We're deducting like UIF, so those stuffs. When I'm going there, every time they tell me that I'm diseased, they can't help me. Setsebi sa tša molao Ropafatso Maphosa o lekola tlhotlho ya Ndlovu. If he's completely unaware of the reason for this fraudulent behavior or where it's emanating from, and he can't hold a business or a company accountable for that, then a legal battle seems inevitable in this regard. Obtain an order from courts to say the Home Affairs must issue him with a new ID. Ba kgoro ya merero ya selegae ga se ba phethagatše tshepišo ya go ntšha sa mafatleng a bona. It's tricky when the Home Affairs is not assisting. Now I'm stuck. I can't do nothing. Kholofelo ya go thoma bophelo ka leswa e amegile. Ke Mare ke tla mohlabe wa ditaba tša SABC Johannesburg.